Assalamu alaikum, qatalışlar, көрүүчүлөр. Мына насип кылган экен бүгүн бир байкем менен дагы Өзбекстанга жол алдык. Алыскы тууганыңдан жакынкы кошунаң менен ынтымакта бол деп калган Шопур аканы бердиңиз. Мына Шопур акабыз дагы Chevrolet менен алып жөнөдү бизди мына. Азыр биз ушу бир базарга барып, дарбаза боюнча дагы көп суроолор болду. Кирип, дагы тажрыйба чогултуп, өткөндө да киргенбиз. Бул жакта элдер ушунчалык аракети чоң. 38 миллион азыр азыр да? 40 миллион болуп калды эми. Элестетиңиздер. 40 миллион халк. Мынча элди мамлекеттеги иш менен камсыз кылыш дагы оңой эмес. Ошондуктан булар ушунчалык аракетчи. Мына эртең менен велосипедде жөнөдү жумушка. Өзү бүгүн болбосо базар күн дем алыш. Саз кирип өтө жакшы таасирлерди алдык. Мына малиналар терилип жатат экен. Азыр барып кызыктарды сиздерге көргөзөбүз. Комментарийге лайкты жаудырып колдоп коюңуздар. Туугандар, эми сиздерге жүзүм керек болсо ушул айылга келесиздер. Жетишпей калдым, бирок мына жагда да бар экен. Каттар мына бир Өзбекстандын бир айылы шаар четинде. Жалаң. Ак кандай? Ак Bilal. Ак Bilal деген жер экен. Кыргызстанлыктар ham көп etdi. Кыргыз милләте ham көп. Кыргыз улуты да көп экен мына. Жүзүм бактын арасынан өтүп баратабыз. Рахмет. Мына чоңотабыз. Жүзүмдү көрсөтүп турат. Мына жүзүм бакты караңыздар. Ак Bilal деген айыл экен, ушул жерде биздин кыргыздардан дагы 30% кыргыздар жашайт экен. Мына карасаңыздар, элдери ушунчалык бир тазалыгын караңыздар, таптаза болгон, жүзүмдөрдү караңыздар. Ушундай ысык жерде өстүрүп карап, мына сиздерге мотивация. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Иш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Мына көрүүчүлөр, дарбаза деп ушул жерде Өзбекстандын Кумтепа деген базары ошол жерден башталат экен. Ушул жерге кире беришти эле мындай эки жакка бурулган жолдо. Мына телефон номер коюп койгон 91 менен. Мынакей. Киргенде эле хотто ушул жерде дагы бар экен мына Асыл ака дегенчи. Бизден көргөндөр ушул жерге келсеңдер 91 659 0059 деген. Азыр ичкери кирип сиздерге көргөзөбүз. Ушул жер Такта базардын жанында. Мына көптөн күткөн күнүңүздөр келди. Биз да дарбаза деп жүрүп мынакей эң биринчи Асылбек аканын алдыга келдик. Ассаламу алейкум Асылбек ака. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мehmon aka, chiroyli qilib beramiz. Qirg'iziston, Qozog'iston dastavkalar bor aka. Chiroyli qilib beramiz. Kelishib qolsa, chiroyli materiallarda qilib beramiz. Өздөрү каалаган дизайнда тең, а? Yangiliklar aka, mana kelavering mana aka. 500 xil 1000 xili bor aka. 500 xil 1000 xili мына карасаңыздар. Mana bu tarafda bular adamlar aka. Бирок действительно мынаңыз чырайлуу чыгып тур мына. Мына визиткасыны берди Асылбек акабыз. Кыргызстанга көп эле жолу көп дарбазаларды чыгардым дейт. Шопурлары бар экен. Доставка 300 миң деди ушул Кадамжай округуга чейинчи. Үйүңүздүн немеңиздин астыга чейин алып барып берет дейт. Бирок баары эмнегедир Өзбекстан күчтүү жасап атат да дарбазаны. Aka, Qirg'izistonda olib ko'payganmiz aka. Aka-ukalarimiz ko'patiladi aka. Bo'ldi. Hozir примерно ушул канча дарбазаңыз эми долларга? 320 ga 3,5. Mashla endi hozir 5 million so'mda. 5 millioningiz endi 5 million ekan. 5 million so'm. Endi qog'ozga hisoblab beraveramiz aka. 5 million, 50 ming, 60 ming shunday bo'lib qolat ekan bunda hisoblagandachi.
60 milyon olacak diyecek. Мінекей, бұл жағында дарвазалар, мұны қараңыздар. Өтті соны мекен, мұна şu визитке. Асылбек әме бір айланып шығайын, көрсетіп. Мұна қараңыздар. Бұл жақта да дарвазалар көп екен, бұл әлі башталышы. Мұнда визиткасыны берді. Арзан дейді бәрі бір, аздан түшет. Çalып, байланышып. Егер біздің де жардамымыз керек болса айтсаңыздар болады. Енді біз дағы бұл қысқа өмірді аз болса дағы пайдаға сипасын деп ұшы қызығып өреді. Мен еле қиратқан бір бай емесмін. Мұндай дарвазаны қойышқа менде дағы өте чоң бұйырса мечталар пайда болды. Бірақ мен дарваза мұндай емес. Қарасаңыздар, ұшыл дарваза биылғы жылда клиент көп болып жатады дейді. Ұшыл дарвазағач. Ошоға тайын ұшын алдыға келдім сіздерге көрсеткені. Қандай екен мұны көріңіздерші. Жақсы екен бе? Мұны қараңыздар. Дизайндағы анан мынауға қарағанда мынау күреңірек, мындай бозғышырақ, мынау мындай светтағы башқача болып тұрады да. Бұл жағын қараңыздар. 3,5-ға 3,5 $600 болады деп жаңа есептеп шығардық ұшыны. Ең жақсы краскада мына оқтолып ет дейді. Көлі шол Қырғызстанда қардарларымыз бар дейді. Шоларға шығарып, беріп көп дарвазалары Қырғызстанға кеткен дейді. Бары бір бұл жақтағылар мындай күшті жасайды екен дарвазаны қарасаңыздар. Мына шоға жаңағы көрсеткен асыл жан әкәғыз ұшы визит әкен мұна шоға көрсеткен. Дем мұнан алыңдар мұна. Шеф мұнда машинаны айда әткен мұна дарваза сатып жүр мұна. Машина сіздікі да? Насықпысын. Дарваза сатып жүр онан кейін пешен етер қылып, а? Машина алын дедің. Болды, асыл әке. Бақаласа. Çalışsa, жазышса, meni uyat qo'y, ha? Ha, jonaga cho'tki qilib. Kraskaning eng yaxshisidan. Ha, aka to'lamaydigan aka ko'p bo'lishga chiroyli qilib beramiz. Biz aka ishimiz shu aka, boshqa ishimiz yo'q aka. Bo'ldi. Cho'tki qilib beramiz aka, norozi qilmaymiz aka. Bo'ldi. Qirg'izistonga chiqarib o'la jurgan ekansiz. Qirg'izistonda misol uchun aka, bitta insonni uyga qo'ysa, qancha chiroyli chiqsa, yonida qo'shnisi akasi beradi, boshqasi qarindoshi urug' aka. Biz klient ish qilamiz aka. Shuni aytsangiz. Baribir o'sha darvozangiz menga da yoqdi. Bo'ldi aka. Tan olib aytayin, men hali uyga quraylik bunda darvozamiz. Xudo xolasa, telegramimizga undan zo'rlar bor, tashlab qo'yaman aka. Videoga qo'yib Bo'ldi mana aka. Ha, 500 dedingiz ha? 500 turli nemesi bor ekan bunda, assortiment. 500 takol. Bozor yo'q buni aslida ekan. Nomerini oldik. Keling, do'stlarga ko'rsatdim. 91. Тоқталып қойыңыздар hem kanalға шуншалық сіздерге соның видеолар шығаруға әрекет қылтабыз. Қолдап, қаншалық қолдап подписчиктерім көп болып кетсін мен дағы. Тағы ұлантамыз видеоны. Қаттаушылар, сіздерге соның жардама видеоны нар жағында тұрып сөйлесем ұялбай сөйлей береткенмін. Шүтіп камераға шыққанда да сүрдей берем да. Демек сүріңіздер бар, сіздер сөйлей еткенмін. Көкталада тұрабыз, ушул жерде 25 сотық жер, қызыл китептері, документтері бар. Басын сразу айтамын, $50,000 сомғадағы чаптап, шамалап тұрып, кеми бар. Сүйлөшөсүздөр дагы срочно сатылат мына. Бул жагында теректер эгилип турат. Бул жагында дагы теректер, арыктагы сууду көргөзөбүз. Арыктагы суу мына камыштар өсүп, мына сууду көргөзөбүз. Суу кенен, жолдун бою, документтери жайында. $50,000 кеми бар. Жер алуучулар төмөндөгү номерлерге чалыңыздар. Мына дагы бир дарвазалар жасалган жерге келдик. Устага, мына ушул азыр канча долларга? 700, а? Бул uzunu turası kancha bo'ladi? 3,5 ha? Listi qalin qo'lishi deylar. Bu pechat mo'la. Qana yaqin ko'rsatib turibsiz? Yaqin ko'ryapsizmi? Listi qalin deydi buni tuğanlar. $700 deydi buni, qarangsangiz. Mana ke. Urilganda bilinadigan жаңа bir darvozaga urib ko'rdimi? Tang deydi da. $350 ha?
Bu 350 dollar Razmeri ekan. bir xil. Aha. Bu chipparoq. Ha, mana bilindi nima o'qingizlar mana. Endi buni o'qingizlar. Mana. Tak tutadi. Endi mana. Ha, qarangizlar mana dang'ildatadi. Endi buni qarangizlar. Birday. Shundan bilinadi ekanda siraz, ha? Ha, boshqa ekan. 700 dollar ekan mana. Ichida dag'i bari shunday nimalari. İçki chog'ida ham bari shunday sapatulari. Halallaydiz. Juringchi ko'rsatingizchi. Otingiz kim sizda? Qanday? Muhammad Aziz. Ha, Muhammad Aziz aka. Mana tak. Bu cho'ngroq ekan, uzunroq ekan. 3,5. 4 ko'sh yarim. Ha, bu 800 dollar. 800 dollar ekan buna. Kraskani misoli zakaz berganlarga Xohlaganlarcha o'qtovoy, chotki, yaxshi qilib nima qilasizlar? Chiqarib o'tasizlar o'shaqa, ha? O'sha yerga olib o'tib 10 nafardan beraveramiz. Puliga kelishsa bo'ldi. Ha, olib o'tib turib, ha? Как раз o'shani aytib kecha so'ranishdi-da, sizlardan hozir kecha direk tanishlar aytdi, esi nima bo'lsa, ustalari bilan suylash dedi-da. Ustalari bizga list olib bersa, misoli, ha? Mana Muhammad Aziz aka sizlarga nima qilayotgan? Ustalarimiz bor-da, Muhammad Aziz aka, ishonishdi. Mana nomer mana. Shu nomerga chalib Muhammad Aziz akaga bugun bir reklamaga ishlab beraylikchi mana. Telegram, WhatsApp, imo. Xudo xolsa Qirg'izistonda yosh klientingiz ko'payib ketsa, sizdan bitta osh bo'ladi. Muhammad Aziz aka. Assalomu alaykum. Bu yoqda da assortimentlar bor ekan. Mana urib ko'rib, tekshirib mana. Bu juqadan ekan janobi. Ha, mana ha? Qirg'izistonga negizi nima qildingizlar bunday? Qirg'izistonga ko'p qilyapti hozir. Ko'p jasadasiz? Qirg'izistonga Oy ya, aka. Qirg'izistonga yo'naltirildi. Mana Muhammad Aziz aka hozir ko'rsatib o'tadi. Aka, qarangizlar. Oho, qana beringiz shunda ko'rsating. Sotuvda bular Qirg'izistonga yo'naltgan. O'shani topib o'tasa. Mana darvozalar. Negizi qisqasi sizlarga yaxshi variant. Если sizlar shunchalik so'nin darvoza jasatam desangizlar, men janimda da biraz baykem jurat. Negadir Qirg'izistonda bizda yaxshi darvoza bunday. O'zbekcha aytganda mehr qo'yib jasagan darvoza ekanda. Qirg'izistonga qo'yib berdim. Mana. Mana qarangizlar. Qaysi joyda qadam joyi? Qadam joy o'zi qarasa. Voy, mana qarasangizlar. Mol bozori bor. Yo'lda bo'yda qadam joydan o'tgandan keyin mol bozorining yonida to'g'risida oshxonada ishlayotgan opaga qo'yib berganmiz. Qanchaga tushdi shu? Shu Общий borib bitishi. $1000 ga. Sapsin dvorец qilib jasabsiz voy, boshida bag'i koronalari bilan. $1000 uyga borib o'rnatib berdim. Bo'ldi onda. Misoli demak bo'ldi, ustalaringizdan o'zi bilan suylashib va siz bilan suylashib, siz o'zingiz barligini turlab. O'zimiz borib o'rnatib Bo'ldi. beramiz. Ushul darvozangiz qancha hozir ushul? Qancha bu? Mana 3,5 bu ham. Ha. Dollarga aqchasi. $800 ha? Ha, 2 qavatli shunga bo'lgan. Bunasi juqadan o'xshaydi bu-la? Shu juqalar ham примерно qancha yilga Muhammad aka aytingchi chidab beradi? Yo'q, 2-3 yil chidaveradi kamida. Bir 10 yil ham turaveradi. Kraskasiga e'tibor berib tursa bo'ldi, zanglamasa. Kraskalabdi. Misol uchun shilinadi, nimadir bo'ladi-yu. O'shanda zanglamasa turaveradi. Hozir misoli bunovi kraska bilan buniki o'xshashcha, bundan kraskasi ham boshqacha. Boshqacha. Qimmatidan, ha? Qimmat kraska. Ha, yaxshi mana. Mana qarangizlar. 2 qavat mana. Dag'im bir yo'l o'g'izaysiz sizlarga mana. Tak. Taqildaydi qoldi, tak. Toshda ele. Nima bundan qarangizlar mana. Bunday kalitka eshiklarni ham jasaysizlar. Ha, kichkina eshikchalar ham yasab beradi. Assalomu alaykum. Mana sizlar yaxshi mana Moskvich ham jo'natdingizlar mana qarangizlar. Dorozonlar dedigan onamiz. Ha, Dorozon shuni tashiysizlarmi? Vazal, zo'rmi? Mana Taxta bozori. Qo'shtepa deb yozib qo'ysa, Qo'shtepa. qurilish deb bunaki. Mana yo'ldan ko'rsatayli. Qanday deysiz? Bozordan chegaringiz o'ng tarafida. Ha, bo'ldi mana Muhammad. Doim shu yerda o'zingiz bo'lasiz.
Mana shu bozor Qumtepadan bu yoqqa kelganda ushul joyga mana Muhammad aka yaxshi turib qo'ying bir mana ha, yaxshi turing ha, shunday. Bo'ldi. Nimaga bozor bu joyda? Bozordan kelasizlar. Shu yerda sizlarga o'zbekchasiga aytganda tavsiya qilamiz mana o'sha joylarda. Qancha Nashi bola o'rnatib bergan odamlar kommentga yozib ketdilar, yaxshiroq o'rnatganmini, prostovoy ko'p o'rnatib bergan. bo'ldi. Mana shu lakamiz ochiq aytdi. O'rnatib bergan bo'lsa, yaxshiroq molni yozinglar. Mana shu akamizni hozir videoda taniganlar bo'lsa aytib o'tadi. Darvozani o'rnatgan xazoindir. Qirg'izistonga o'rnatib berganlar. Kommentariyaga yozingizlar so'zsiz mana. Yaxshimi, yomonmi? Bo'ldi. Muhammad aka, ishlarga egillik ha? Aka.